Ta natumpungan ka dito'y paradaan manang Cecil. Ipalagi ko kumatibay ti utang mo kanyak. Inawa. Mabalin ka day, asaan adito'y paradaan ti pagsingiram tanay. Ado ti tawa makangag. Tiyak mo't pigsaan ti agsaon. Sa may isa, manmanula ang ti tao dito ay. Una, angam nakababay hindi kasta. Makauray ka mo ta? Na! Makatawan ti utang mo kanyak. Makatawan mo tan nga gururaya. I-text kanto no addan kwarta kunakmat. I-text nga. Tukak. Awan na tambukon tita. Nasaan kaya palagipan? Awan bibiyang yon. Ay na, no adda ako tinyawat ko kumakinkan. Angam awang nga road. Ay apo, hindi kay makaaw-awat mo tayo. Dahil tati paglayangan nyo. Apay, da kailangan ti agkasapulat iti kwarta? Ano ka kasinsin-sesin? Ay apo, masurunak iti dadya abakla kasinsin. Apay, anya tinaramid ni Baklaya. Agasam na, agsingirkit din iti paradaan. Anya? Wen! Ay, mangibabay na talaga. Uray kumaamot naman manuti tao iti dadya nga oras. Sana nasayaat nga utang ti mapanay baga ijay. Saan mo ta makauray no kasta? Isu ha, manulaang mo ti utang ko kinkwana. Tse. Bayam, bumalis tanto kenkwana. Saan lang nga itatial daw? Si kapay lang ti babay na dya paradaan. Ay, saan ang mabalinti kasta kasinsin? Lumaban tayo, ano kasapulan? Anya ti kunam itayan, waway. Nasalaw mo ni Cecil iti paradaan itay? Wen, ay na, isupay ka ti aging tuturudan si ka. Kaano kanungay nga agbayad iti utang na? Daan mo. Agdo tawanan ti utang nangam. Ay, makapa-stress ti kakasya klase ti tao. Nalaing nga umutang, ngam di na amo ti agbayad. Ita, isupay ti naturad. Si kapay ti agadjas para kinkwana. Nangalalaan namot nga iti kasta kapuskol apa nagruprupa na. Ti ko na kanya idibimulod. Isubli na adagos. Aging gaita? Awan! Nujak palagi pan. Kasla awan, di napasaba. Ay na, inton sumaruno, di mon papautangan. Usto nga minan, di kan agpapautang. Sabali dagiti nakautang ita, isudan tinaturad. Mabit lang bakla. Or, apay manang Laura, ha? Pinabain nam kanumot, ti kasinsin ko'y di na minsan ngal daw. Ijay pa'y mat kano paradaan. Ay na wow. Saan ko pinabainan ti kasinsin mo? Pinalagipak. Tailibak mo pailaan. Ako rin ka man. Apay akas lapitado ka launay mat. Kat saan mat asi ka tinakautang kanyak? Oh. Wala, takasinsin ko ti pinabainam. Diyak maguston ti kas dyan ngay naramid mo. Anya? Kanunungan kayang tidakas nga aramid ti kabagyan yo. Aklunam nga minan, asika ti kamalay. Dahita kat ti diyak kayat kada kayong agpapautang. Kunamlano asino kayong agsingsingir. Naa. Kabagyan nyo ti pinautangak. Ita siyak pa'y tidakas. Ay na wow. Na, minsa mo ba latay kinasaritam itay kasinsen? Wan, iso talaga. Nanyang iti imbagam kinkwana kasinsen. Binagbagaak tapno saan nga agruam. Ay na, gyaman na klaunay kasinsin Laura. Ay, awan anyaman na kasinsin. Tsak mat ipalubos akasta ti aramidan lagi ti tattao kan ka kasinsin ko Ay na, awan ka siguro. Ay awanon ti mang tulong kanya kasinsen. No adda manandakas nga aramidan day dya abakla. Ibagam kanya kasinsin. Tasyak mismo ti mapaniti ayanda. Talaga adyak maguston ti kasta nga aramidan da kan ka. Nay, Mari Olivia, sa dino ti papanamaray. Mapanak man dita barangay hall. Ada mapan ko alaan ni Jay. Si Kangay, Ay, agpaili akmot laeng. Mapanak agpalingke. ada magayam kwartam. Apay adi mo bayadan ti utang mo ka ni bakla. Ah?
Agbayad ka kumamot piman. Tanay, kasapulan nan ti kwarta. Nang runa kat, adarik-rik naan ni nanang na. Ay, awampay nga ruti extra manik, Mare. Ay nawaw, kayat mo man win no saan. Priority mo kumaabayadan ti inutang mo. Ta inusar mo mat piman ti kwarta. Na, anya nga rin niya di maramidak, no talaga ngawan. Agpakalaing ka mo, manan si ka, Olivia. Ay, saan mat? Ibagbagak laang. Natawanan ti utang mo. Ngam nay, kasla relax ka matlat ta. Kasta timbaga dayjay nga Olivia kan ka kasinsin. Nawin nga rin kasinsen, ay na nakababayin ka na giti nakangag. Ay nawaw, nangalaan na matipuskul ti rupa na amang ibagakan kay ti kasjay. Kunamlan as sino matday tatao. Mas daawak ah. Ti kuna na siguro, jak mo ti may papanitilon na. Ah, anya, no kasta. Adagayam loan dahil nga Olivia kasinsen. Katwan mat, pada tayo matlaang nga umut-utang. Ngam no makapagsaw kunamlan no asino nga wan utang na. Na, malagayang. Nagadupay lang mo't nga ibagbaga na kanyak itay kasinsen. Kunak ano nabayada mong tilon mo, Olivia. Ah, ay, saan pa'y Mari Laura? Malagayam. Ngam no makapagsaw ka iti kasinsin ko kunamlan no asino ka akalalaingan. Ne, apay, nagpulong manan ni kasinsin mo asisilkin ka, Mare. Di nakawawagan iti mare, tas antangag kumare. Ammom Laura, ti utang, rumbang abayadan. Awan mo't ti dakas ngayon bagak iti kasinsin mo. Friendly advice lang mo't dayjay. Isu na lang, ta one-sided manan ti istorya nakin ka. Agpakalaing ka man ako nakon, kat agpapada tayo mo't anautangan. Wen, adamot ti utang ko, ngam amok ti agbayad. Kun saan ang matawanan? Dayta ti nagdumaan may ti kasinsin mo. Konsintidor kamot ngamen. Imbis abagbagaam, syakpay ti mapan mo apaan. Talagaan na tangsit, dahil nga Olivia. Apay kasinsen, nakasaritam ka din? Wen, napanmat nagbayad iti loan na. Ay, anya ti kunana ngay. Siyempre, agpakalaing manan akasinsin. Ha? Ang padadakan bakla gayom na. Ay pudno launay. Awan tinagdumaan da iti ugali. Kunamdan na sino dang agsasao? Ang saan tayo mat apaabak akasinsin? Itian niya kumaaga po nga agbutang tayong ay kadakwada. Nakita akinasarita na kanila Laura itay man ng Olivia. Wen nga rod, nagpulong manan ngamin ni Cecil kinkwana. Anya? Adda ngamin na ibagak ka ni Cecil, iti na minsan anaggidan kami nagpasintro. Ay, sumilagayam Hish! Konsentidora talaga dahil akasinsin na. Jakman ammo kadagita nga agkakabagyan bakla. Talaga siguro apulida ti kasta. Iso dati nakautang. Iso da pa iti aging tuturad. Ay, mas daawak, George. Kanunungan na mo't tantidakas nga aramid ni kasinsin na. Wana, kamay samot da dya akong sintidor. Imbis abagbagaan na ti kasinsin na. Jakman amo? Ay, agbabawi ak pa yan, nagpautang. Na, lumahabasak ang bakla. Apay ala sakit ti panangkitam kanyak, Wen tatalaga sa anak mo na maragsakan iti aramid yung agkasinsin. Di mo ibaga, ati utang ni kasinsin Cecil, ti makagapo. Iso na! Agdotawanan intong bigat. Aging gaita, di pa'y nagbayad. Kat makauray ka ngamin, Hay! Nabanugak nga uray. Pangaasin man, tadi mo konsensyen, ti kalukwan, ti kasinsin mo. Anya ti panagkunam kanyak, konsentidor? Apay, sana pudno? Ay na, talaga ang makapasuron ti kastang ugalin yaw. Nagpautang kayo pa'y lang, no kastamat lang. Ay na, no siyakti si ka man ng Laura, Di kan makibibiyang.
Bagbagaam kiti ti kasinsin mo tapno agbayad din. Puno ka niya pinagsasawam dawawi kung Olivia kalugaran tayaw, Laura. Wan tatang. Tsak nalapdan ti baging. Ay nawaw. Ita niya ang gapaw. Jak kaya ti aramidon da kani kasinsin Cecil tatang. Pagtultulungan da din. Ay, saan ka mawawatan? Manulaang matiutang ni kasinsin Cecil. Ngam no makapagsauda, kasladakkel mo ilauna yan. Ay, kabagbagam ni insan mo at agbayan nga minon. Awang kanungarod ti kwarta na tatang. Magdiskitara. Apay nga minaya kung konsinsim ti aramid ti kasinsin mo anak aw. Sa anak akon sintidor tatang. Jak lang kayat nga ibabain da ti kasinsin ko. Ay, iti kastangar aramida ad-adda adumakil ti ulo ni kasinsin mo. Ang mga no, panunutan na ahosto lang ter aramidin na. Ay, agkapi kayo pa yan, tatarolando Ay, agyaman nakawaway. Anya ay ti gagara yo Ay, mayak ta, kaya't kung agkin daw iti pamakawan, iti naaramid ti anak kao. Kan kaanak ka na kayaw iti gayem mawain. Ay, saan ada kayo ti rumbang agkidaw iti pamakawan tata? Ngamin, saan ada kayo ti nakabasol? Na, siya ngamin ti agbayin iti aramid da. Binagbagak ti anak kao, adi na kun sinsin ti kasinsin na. Ngam kaslawa mo deng-denggen na. Baybayan yung tata. Adan to siguro mo't apag nakmanda. Ay, sapay la kumaa. Ure ka bagyan, no, dakas ti aramid na. Mabagbagaan. Saan ka na konsinsyan? Ay na, naimbag kayo pa'y tata. Naimbag, takas na ti kapanulutan nyo. Ay, umayak man agsingir, manang Cecil. Kasapula ko ti kwarta. Uraya mamalpas to yar aramida, tagsarita ta nalapat. Ay, awan ti pagsaritaan tan. Itad mo kit din ti bayad mo. Naa, Da kayo lang aro doon tinakautang. Da kayo pa'y taging tuturan. Una yan, di kasta ng ugali yun. Sana siya katibut-but nga nyo. Wen! Naglawag, ada kayo ti kamali. Naturod pa kayo. ay apo, nada ti kwartak binayadan ka kuman Os! Siyak pa'y kit din na nagpautang tagpalawag no apay akasapulak ti kwarta. Ganon? Amumad nga dari krik na ninanang ko. Kasapulak ti kwarta. Anya man ang ti mapaspasamak ditoy. Binulan samot tan nga umay ka agsinger si kabakla. Di mo na ka di makita abisi ti kasinsin ko. Kasano, ajak singiran ti kasinsin mo, saan mo tan makalagip? Aglisi ka, tada kami ti agsarita. Ne, di ka man konsintidor, tatalaga maibusin ti pasinsyakan ka man ang Laura. Apay, anya ti karkarit mo aya. Ala! Abay nga na sinipat mo ni Laura! Baklang! Ay, ano tangiwat mawa na kao? Da, maawatan ti bagbagamon. Linso kong bakla. Ha? Diyos kayo, talasak tingimat ko. Linipak-nipak la. Ay, nawaw. Anya ngamin ayat ti inaramid mo. Naranak nga rang di yung balay na kasinsin si Sel. Ay na, sapay saan aklir ti panagsaom. Ay, dahi nga main. Kung sintidor ka iti kasinsin mo, imbis abagbagaam ko man ni Sisel. Ni tatang man, kasalasan na kunsen kanya. Ah, Kasalasan kaya kunsen kanya, kunak. concern. Ay, inton maminsan nga main, di kan makibibiyang. No asino ti kamalay, isu ti mabagbagaan. Is that clear? Kasinsin Laura, kumusta nga itingiwat mo sinipat ni bakla? Kasi ni Apo,
Iniinot nga gimimbag. Ay, nasaya mo nga rod ano kasta kasinsen. Ay, anya nga minang tigagaram kasinsen. Imayak ata, ada na patig nga, ibagakan ka. Anya dayta. Bayada mo ti utang mo ka ni bakla. Papnamalpasan ka, Sinsin. Anya? Panagkunak ka, gusto ni tata. Saan arumba nga, konsinsin ka. Kasinsin, aglalo pa'y kat sikat ti kamalay. Kuha kasinsen. Karigatam ti agdiskitaran kasinsin. Kasta talaga, anya nga'y piman. Kat utang mo mal. Ay, nawaw! Di ka agbalin a konsentidor. Uray pa'y no kabagyam, no isuti ka mali, rumbeng na laeng abagbagaam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, anay ko. Unay ka matan. Kailaat matalin ni Pakna. Anya man lang tibasol ko, aya. Ano di ka maumamang patpadakas kanyak, manang Susana? Na, anya amang padpadakas man ang asasawam dita. Uray bakla ka makuna. Sa anak, akas iti pampanunutan nyo, kadag iti padam amarites. Agraman ti gayem ko a foreigner, iraman nyo. Ada ti relasyon nyo iti foreigner akadwam idi na minsan. Saan ka, day? Ay na, mamin ano nga ibaga kada kayo agayem ko day jay. Saan kaya makauawat? Ay, anay ko. Anya, kurang pay. Ay, makaumati kinachismo sa'yo Saan nagdaputagul uli magkakat ulit-ulitan nyo? Ay, nawaw. Di ko nam nga takot sa anak a bumalas. Daytoy mat at iparakin ka. Ay, anay ko Ay nawaw. Anya ter aramidem dita si titawa, Yolanda ba kay? Di mo ka din ang ngagap apada Susana kun bakla itay dakay. Manamatilutok ija kusina. Apay, anyat nagapanda aya. Masilig ka. Tay pabuyak ti video daken ka lakay. Umay ka. Apay, imbidyon pay. Kuwan. I-edit ko inton madamdama. Taramid man a reels. Pagkwartaan ko naman. Anya? Wan, sigurado nga ado ti agbuyan o kwa lakay. Ay, di ka aramid. Ay, pagkwartaan da ito'y lakay. Amumot nga uso ti Facebook Reels ita. Ay, no ag-viral to'y ipus ko. O, di dakil to, ti makwartak. Una yan. Pagkwartam, ti karubam. Sana bale, tay bingayak to ida, no kaskasanaw lakay. Ammo ko, no ape anala daw ka nga imaidikalman, Mari Susana. Kasano ana amwa, Mari Vilma? Nakitak iti Facebook. Ay, nawaw. Awan matiamok nga in-post ko, kumare. No kasta, di mo pa'y gayam nakita ti in-post ni Yolanda Arils na, Mare? Ay, saan pa? Anya day jay aya? Anya kumapay ngay, ti video yu akan ni bakla. Anya? Video may ni bakla? Wen, isumot lagayam anala daw ka idikalman. Nagsinungbat kayo gayam ka ni bakla. Kita man ti video nga ibagbagam, Mare. Mabitla ang tabirukat. Nagado ti comment kan ado ti nangi-share iti video yo, Mare. Naglukon day tayo, Yolanda. Idi pa'y rabi nga inpus na. Kakit-kitak lang itay. Ay, nanukas na nga rod. In video na kami gayam. Sapay pinagbalin na reels. Anya nga'y kat pagkwartaan na matpiman. No apay ngamin anagapa kayo kani bakla. Ay, jak magustuhan ti kasta nga inaramid na.
Palimad nga in video na kami. Sa ita, impulse naman ay. Mangibaba, inday tatao. Kita akat dakkel mat piman ng ti views na, Maray. Amang ano, dakkel mat ti sweldo na iti Facebook. Ay, nawaw. Sigurado ak anabuya dagiti kalugaran tayo day ta reels na. Mapan kakit di iti ayanda, Maray. Kasaritam no kayat na i-delete. Ay talaga ang mapanak, Mare. Saan anasaya at tikas tangar aramiden na. Si kamagaya, Mari Susana. Anya ti gagaram. Imaya, takayat ko nga i-delete mo ti video mi ni bakla nga in reels mo. Apay kuma. Kaadon ti views na day jay. Asino tinang ibagakin ka, ada kami ti reels mo, ah? Taamok nga ado ti agbuyan ukwa. Pagkwartaan tayo kidi I-delete mo dahil a video, Yolanda. Ay sana mabalin. Dakkel ti views kan share na day jay. Sayang mo't ate ibayad ti Facebook kanya. Rupat kwarta ka nga men, iso akasta. I-delete mo, no? Ay. Di kay madanagan. Tano adda ti masweldok iti dayjay a reels. O di ibingayan kayon token ni bakla. Anya? Unay kan ba kay? Talaga ka di amasapol nga i-post mo ti video na bakla ken Mari Susana, di nagapad ha? Apay, di mo ka di makita. Dakkel ti views na iti dayjay a video lakay. Sa maysa, naurasan akmod na nangidit iti dayjay. Sayang mo't ano i-delete ko latan. Inton sumarunong ag-reels ka. Day tarupam ti reels mo. Anya ko mga ti maaramidam, no isumot ti kayat ko nga i-post. Sana bali tano pagswildwen daktumet ti Facebook. Ay kwarta ti kasukat na dayta video lakay. Wen nga madaksan mo ti pada matao. Ado ti makabuhi-buhi ti dayja video. No makita dagiti gagayam ni Mari Susana, di nakababait di man. Relax ka lang, kadingamin. San pa nga ita? Road to 1 million views ko naman, Gakamukan ka. Mudtuin day ta cellphone pa siyak ti mangidelete. Ha? Diyak ipalubusan niya? Itian niya kumaaga po, ha? Nakitam ka ditin post ni Manang Yolanda, Manang Susana. Wen nga rod bakla. In video na tayo din na minsan anagapata. Ay, basol mo nga min. Wen, ada saan ta nagkinaawatan iti dayjay nga aldaw. Ngam saan mo ta nasayat nga i-video na ta? Sana i-reels. Ay, nuapay nga min akong conformity sa istoryain. Wenan, basol kon. Pasensyakan. Pag tinulungan ta kiti asulbaran ti parikot ta. Nasan agapoy ti datangiwat mo. Awan ko madadya a video. Sorry nga minan Pakawanan na kon. Anya nga ro ti araminin ta. Tapno i-delete ni Manang Yolanda ti video. Mapantamanin makisarita iti ayanda Saan ang mabalin nga gwaras dayja a video? Kasano no ag-viral? Di da tao ti may babaen. Naimbag kumaan umayat a video. Saan mat nga ron? At dadabaklakan Susana iti paraangan, bakit? Kaya nakakano ka sarita. May papan ka no itian niya. Anya pa'y kuma. May papan iti video ngayon, reels mo Umay da siguro manon ipadelete. Apay nga men, di mo i-delete. Ay, masayang anak nga ron. Dakkel ti views dayjay a video. I-delete ko kiti. Ay, sana mabali na. Agbirbirok ka iti apa iti kastangar aramidam Sana bali. Taadan to nga rod bingay da. Iti masweldok iti dayjay a video. Nagadon ti makabuy-buya. Nakababay no agwaras diti lugar tayo. Maibaba injay dwa. No imay kayo, tapno ipadelete yu ti video yo. Ay, pasensya kayo Ngam saan ko nga i-delete dayjay a video. Ay na wow. Kat, apay ko ma, di mo i-delete. Sana nasayata basta mangipupost kalatan mare.
Di kay madanagan ko nakmat. Addan tubi ngayon, numaala kon ti ibayad ti Facebook kanya. Ay, sana kwarta ti kayat mi. No saan, anya nga ron? Ti kayat mi, kat i-delete mo ti video mi. Sayang nga rod ti views na kung naklangarudan. Di yu ka di makita, road to 1 million views day a video, Road to 1 million views asasawamot. No siyak ti sika, di ka nagpatangkan, Yolanda. Nawan lang ti ba kayo? Ala, mabalin yun ti pumanaw. Na, tagpatangkan ka pa ilang mat. Di kay manaktak, tabi si Ak. Kasano ngayon dahi taman ng Susana? Di mat kayat ni Manang Yolanda nga i-delete ti video, Ay, huwag nga rod. Agpatangkan man ako na akon. Kasano nung mabuyan? Nagiti kabagyak dahi a video, Kanuray siya ka. Adamat lang dagiti gagayim kong agsalsaludsod. No anya tinagapaan tayo diretsya nga aldaw. Semi-broadcaster maganda di Manang Yolanda? Tunggal adda makita na. I-reels na. Isu siguro matiragsak na nga oray amo na apakay babainan tayo. Basta pagkwartaan na okay lang. Dahi tangarod. Timbis at tumulong amang solbar. Saan ta kinarkaro na kiidin? Ay, nayunan na mo ti parikot ta. Kasaritak tuman ni Mare Vilma. Agpatulong akin kwa na. No anya ti kasayatan nga ramidon ta. Nakasarita yo ka din, day ta Yolanda, Mari Susana. Hawan Mare. Di namat kayat nga i-delete ti video nga in reels na. Ay nawaw, apay ka no? Sayang ka no kami. Aglalo kat ado ti views na. Ay nawaw, no kasta, napatpataggayam ti views ken kwa na, ngamnuda kayo akalugaran na. Ay, wala. Tapagkwartaan na kanumat tanday chay Mare. Adaya makasta, uray maibabain kayo, basta ada makwarta na, kasta ka day. Nagrigat to pa'y ti makisarita kin kwa na. Agpatanggan si ka. Pagkwartaan na pa yun, ti saan nyo pagkikinaawatan. Ay, padpadasan na amare. No saan na pa'y lang i-delete day jay a video, amangan no anya ti maaramid ko. Urayag samot ten inton rabi di tadalan, taparama na akon mare. Anya, ay, tiltila kamot, Mari. Tila pampanunuta, Mari Susana. Apay nga king ka itagat, di mo indilit dahi siya Reels, Yolanda. Aya po, dagulit ka mo't si kaimong. Ado nga rod ti views na. Sayang mat no i-delete ko. Kwartan to day jay, kunak lang aruday. Ay nawaw, nakababain nga Rob. Anya ko matipagbainam? Uray po po dakkel to ti sweldok iti Facebook, no ado ti agbuyay jay. Palpalagipan ka Saan nga amin na makitkitam katrumbang nga Reels mo? Kas kumaiti apad amari Susana kan bakla. Na, imbagak mo't kadakwada. Ibingayak to ida, tapno adamot amaramananda. Oh, jak amukan ka. Jak amuno niya tirumbang nga ramidakan ka. Ay na, nanayunan man ng TV video, tama ng Susana. Ay, wan nga rod. Nakitak itay. Aging gagayam ita kat saan napay nga indilit. Talaga nga patangkanday tatawa. Kung nga ron, urayin na siguro. Ang mabuyat intero a Pilipinas ti video. Ay, isupay ah. The more views, the more kwarta. Rupat kwarta talaga day jay Ayolanda. Masuro na kon. Agpatulong tansang ka ni Kapitan. Saanan? Sigurado nga agpatangkanday jay. Adda na panunot ko nga aramidan ta. At yun ta. Umasidag ka, tayara sa askukan ka. Naumaakmatan nga agpakpakaasi iti day jay Ayolanda. Oh, sigurado ka kadi, anatib karday ta asako bakla. Ay, ako nga, madanaganag. Ay, Kanya ko matipagdanagam. kasano no matali mo daw ni Manang Yolanda iti aramidan ta. Saan ta kabilan? Iguyod talaang iti medyo adayo. Tapno awan ti makangag iti pagsasaritaan tayo. Ipadilit talaang mati video ta.
No saan amala itinasayat asaritaan? Kastuyon ti aramiden ta. Makunkonsensya ak. Sana balit ta saan ta matadangran? Naparparta ka madilit ti video no kastoy ti aramiden ta. Jesus, agtalakan. Ninsamot ten Mario Yolanda day ta lumabas sa naka-flashlight. Sige timaka mo. Si kakit di mat, tulungan na ka. Ang umatadak kala tao ni Mario Yolanda. Kabailak nga rod atenglan, asisaklaan. Hala, agpwisto kakit din. Ang mga numakadlaw pa'y tiloko. Sino kayo? Anya ti masabulukan niya. Pangasiyo. Di na ko madangdangran. Kasimot nila kay kunukwa. Una yan, abutang mo, Yolanda. Susana? Wan, da kami daytoy. Ireklamo kayo kan kapitan. Sana nasaya ti kastoy ngay naramid yung kanyak. Saan gamot ngamin amaala itinasayat asaritaan, Mare? Masapul siguro ti kastoyan niya. Ala, irwar mo ti cellphone mo. Di mo kaya't ti masaktan. Di ka madanagan. Simple laang, ti kaya't mi ka ni bakla. Irwar mo ti cellphone mo. Tano saan? Igalot ka iti puon ti baliti. Sapay rabiin, Mare. Saan? Delete kon ti video. Pangasiyo. Di na kumamot ay galot iti puon ti balite. Sa di no tinagapuan ba kahit? Di ko naman kanyakit mapangkalagumata ng naurasan ka mait. Masurunak kadagita ta tao. Asino? Da Susana kundi di bakla. Inuray dakit din di dalan katrabi. Kasta unay ti buteng ko lakay. Kung naklakit din no kidnapper dagi jay. Ay, uray akla na kay isbuy ti buteng ko. Anya? Katawaan na pala ang bay. Ay, no apay ngamin nga impos mo dahi dya video Oh, makitam dahi ta. Inuray da ka iti dalan. Ala, into maminsan. Think before you click. Lakay. Saan nga amin a video kat masapol nga i-reels mo. Naimbag ko maano video amis mo ti in-reels mo. Saan mat nga rod ta video ti kaaruba. Ay, apo. Napan mo ko inwaragawag piman ay maipapainda na. Saan nga amin makitam kat masapol nga i-post mo iti Facebook. Nang runa no amom, mabalin a pakaibabain ti kaarubam. Tay kunada nga rodan, think before you click. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.